Povodom 165 godina od rođenja Nikole Tesle ispred Muzeja Jugoslavije u Beogradu održana je modna revija Dejane Milosavljević, koja je inspirisana najznačajnijim Teslinim izumima i patentima. Autorka revije navodi da je želela da napravi nešto što bi bilo drugačije i što bi svakoga zanimalo. I sami modeli koje sam pravila su zapravo inspirisani njegovim izumima, patentima, isto tako iz njegovog života, privatne stvari koje će prosto biti zanimljive ljudima koji možda nisu imali prilike ovako da čuju ili odu do muzeja da pogledaju, da saznaju, imati prilike na samoj reviji kroz kratke filmove koji će biti puštani za svaki njegov patent i život, da kroz kratke priče zapravo čuju šta je to, kako je on to napravio, zašto je služilo, kada je nastalo. Haljine predstavljaju spoj nauke i umetnosti. Većina ima svetleće elemente, a neke od njih su napravljene od specijalne plastike, drveta i drugih materijala. 1,5 dana to radim na projektu. Da kažem, od početka sam krenula sama, prosto to je moja ideja na koju sam sama došla i posle izrađivala, gde sam napravila taj poseban book kako bi trebalo da ide sa samom idejom i inspiracijom koje sam predstavljala određenim kompanijama koje bi prosto, da kažem, njima bilo zanimljivo obzirom na samu tematiku i na taj način, da kažem, i dobila i podršku takvih organizacija. Nakon revije u Beogradu zamisao je da ovo bude putujuća izložba koju će moći da vide i stanovnici drugih gradova Srbije.